Ikere singila na la kosa kusundura wena teresi li motela tiba akuta sangutie tila kuitibikwa usesona ngati koro asangoni na molongoni tonga na leki na tereti mizaza sikobe anzere na ngatala izi ngata sangutie so tonti swala inga la kwefa de sona biko okona ati andu kwa kwati leta matanga ati yongo bendere na nduzu abagiki ndali nina d'appel pire na bageti tabati dafono tibe afrika ala so ki sara kusala tongana awago singa aduti na tereti lo solo ekebinegbia ti asango so aike Evariste Ngamana so aike wayanga tingo rubia na tereti teneti yango bendere na nduzu ala kinga ndia sango na ndoni na yati asangotie na yanga ti munzu franzi lako na yati akota sangotie so efanala ungotala kwe asara ngbango oko ala so azango mbeteneti kapati APPR so aye dati mandaye na bageti l'école ti la pulusu siga tongana ala turugu tingu na gbako aike birisi matanga titene mandango ita la kondani abagiki na baginika matanga so abagiki na gbeleti le chilo solo ekegbenebia solo bando na ndut konomiti agbako so aike Gervin batana teratilo lo solo bando na ndoti ayeso ankoroye e matin na ndoni na ngati Martinez Gayo Gana Cleo Bombo matanga ti unzingo mandango ye ti ala sosi amwala na popo ti aturugu pale ti 3h nga na UPC atambula fade laso na ndokwa ti direction générale ti la police ala so amwala na iri ti aturugu pale so amwala ti tene amanda na ala kwa ti tene ala sara kusala na ya ti kundu ti o e forêt wala batango gbako ti kodro tie tongonda ti matanga ni atambula fade na mbeni nduru sambela solo ke omonie lo zi yanga ni sina pekoni aduti fade akota tene ti mungonzo ni gango na ala so kue agana ya ti matanga ni so ake directeur ti école nationale ti police si atene ngoi aduti fade na lo solo ke directrice walo ke bando na ndo ti formation ti fa atondo ti kwaso kue ala sara na ya ti nzeuta ti mandango ye wala ti fango ye na ala so aga na ala ti fa ye na ala ngoi so amulege na lo ti fa wungo ti ala so kue aga ti manda ye so ayeke ngbango oko akapa ti kusala ti ala ni nga na akpale so ala wara na ya ti fango ye na ala so airi ala tene astagiaire ni adu ti gbene bia so lo bando na ndö ti gbako lo fangia ti be ti lo mingi ndali ti unjingo ti mandango ye ti ala si lo munga lege ako ti tene mandango ye so amulege ako ndali si akota kusala so gbia ti kodo awunda ti tene sara si siriri aga kue asangotie so efanala ala so aike ala pulusu ti dagbata na pekoti so ala gweda ti mandaye tene tinze uta aike biri na mbage ti dagbata ti bongisi ala gweda ti yu akamba ti ala e matene na ndöni na anga ti jarne berni lakue gana africain amolu abagigi na ngusa ki ako ngbango gumba ye baloku na ndöni miombe na lege ti lo so adiri ti lo Barthélemy Boganda police municipale ake na pimba kusala mingi na ti kodro so si lo kesara kwa ti tene ya ti kodro aduti zoni si azo atambula kolele gina bata ti bongi oko pepe me na a bata so angurulunga si la so na ndape so ala goda ti tene ala wara aparata ti ala so adiri ni atene a galon alondo na aketa pulusu ti si na akota ni so airi ala na iri ti colonel ndani ake ti fanale ti awabe afrika kue pemba kusala so si apulusu so ake sara ni ndali ti zoni tambula na ti kodro sese ti be afrika ata so si ambeni ake waraka zonga mingi na tereti ambena wa be afrika so sara ngoi ti ala ekende ala la dati tene aduta teta population turunduru sara so pepe basi mozaki so na lege ni pepe na kana la tene ala ba mugi nga teta ala ba zagi a kiosque anarchique kiki ya ti dina gadi kiki so pe aknala tinala muwango ndoso za kiosque da komisa da pepe muwango na zulu za etat zulu na marché ye kwa akandi na dawacha pale na gbetingu nga na gbetila ala nze pepe ti sara kusala so ngene ye airi ala tene a garde champêtre si asina ngusa ki ako ngbango gumba ya bale mbrambra na ndöni oko Jean Bedel Bokassa a bion yati irini si agabiani biani police municipale
ala sara kusala mingi dali ti maingo ti awabe Afrika ataso si ala kena akpale ti agbakuru. Kiati beti mia ondoni parce que depuis soit créé un corso depuis le 5 janvier 1958 jusqu'à l'assaut et Yukamba paix. Mais nzapa sara si l'assaut na legeti pendere matanga so apulu suti municipal na legeti lo so si lo kena lichala afangiati betulo ndali ti kota matanga ni. Kena akpale parce que depuis so et kena auto paix. Et que na moyen ti sango na kwati ya pe lani ke na ni mekete pale so siando na kodoti azoti ngangwa gakamata lani a otoni kwe donc e unda na biati kodoti te lo bile na yi na ndoti ti tene iwara a auto so lingi ti yo elementi ti sango na kusara na tereti lege tapanda la balani so iwara lani eluwe lani beni auto use na moment ti investition ala ba kusara so tarati sara. Donc, tongana ke faiti wani e ke sara a onso. Bangati nye apulu suti municipal na undango ando tonga so kusala ti sara si awabe Afrika tambula yamba na ti batati bongi na kodo so ngurulo ngati sara si teneti zonga ki na poko ake kota kusala so si apulu suti municipal a debanga tala ti sara ni binala. Bini sanguni eketi so tonga antiso ekisipila na ndoduni ya na langu balako na usiotinze tifondo tingo koko kuta langu teneti mungomene ndali nindo kwa tisunu assurance ngana kuta ndo kwa so abando na ndoti gotongo mene alekere minika pati gotongo mene ti amulingi ti kodro ti sofini ti afu ala e matene na ndoni na ngati Majorine Gongo gana Yannick Gobena. Tongana tiso ekisepela ni lakwe na lango balako na ushu chinze chifondo chungu ako kota lango chimungo mene ndali chitene asugigichi awa kobela na yachi adanganga ekindani lilo so si sunu assurance angbana piko pepe ndali chikota lango so si lo lekerenga kota kapa chimungo mene ndali chiso finichi azoso ekina kpali chimenenga na awa kobela so ekina yachi akpali so waenda chi awa kusala chindokwa so afa nzoni chimungo mene so alainga action chimungo mene akimini action so aki essentiel parce que a Itachi chikoli chiwali na chimingi so akinacha urgence médicale des fois la action chimene donc qu'était action so ça là so c'est-à-dire collecter mene so akitene à sauver à ce soit un besoin Timene na cha Itachi. Alain a que sous assurance à Kemini société citoyenne. Citoyenne parce que c'est vrai, Métier a été né avec l'assurance. Mais au-delà de ça, il a besoin de soutenir la communauté. Donc à attention ils ont la société ils collectent même ça et ils soutenir la communauté parce que soutien la communauté là que nous avons gambo c'est une assurance. Nga ako chala sosi lo ganga chimunga mene chilo lo fanga zoni sosi mene so ekisara na terechi awa be Afrika. Mene atemeni sosi ake important mingi. Amena zo a minimizeni ala bata ameni geste sosi ake azo chaque démuni. Là ça peut être ça ni data la wa mapa wala wa ju ala nyo orte ameni geste sosi na sango ni mona ke mo te sauver vitizo. Mo te sauver vitizo donc atemeni geste ça qui est important. Parce que nous menons tout le monde, nous menons ça accident. Nous avons petits parents, ou petits parents, si menons parce que si nous avons famille, si menons ça maintenant là, ça va nous famille, donc c'est un geste qu'on a. Ils ont là, tenir à la mobilité, être là, à y forcément on a souvent de voir, on doit faire dans la matinée, si c'est à une date, à nous mener à la, nous mener, si à l'idée, de amener ça dans cette besoin, à la voir accessible. Ilondo na batati bongi esukpe egunamba giti Abidjan liko droti Côte d'Ivoire ti fanala so penek biaso abandona ndoti sewa amulinge wanganga Augustine Marthe Kirima na teretilo mama mokonzi ti bumbiti awali entrepreneur ti be Afrika solo ekinga wa dengo gapateneti gango mokonzi batana batati dagbatati bongi pakaraya pakarambi chitene porsiade ya abazen agunamba giti korosuka birina timini kotati ningo terrain na ndoti akbaliso kisara na tereti awali tinga te na ndochi tambula tala so yekezile gena Eric Futakba gena matiterance ngo itifana itene na Antoni.
aikena tisangondo ti obia ti kodose ti Côte d'Ivoire Dominique Ouattara nga na gbenik biaso seke batene ti mungonga nguna awali si wadengo gapa tiga mokonzi gbata ti bongi ti kodose ti Afrika Porce Adeya Abazen aduti na popoti akpimba la susi ti sala ti kugo kapa na ti kotango eso kota kapa so abundo la susi ke sala kusala ngangu na legeti tiringo bira na kpali susi azwamba ti sala na tereti awali nga na amoseka abanga na popoti ala so aike gbenik biaso seke batene ti batango si duti ti awali ti kodoti be Afrika wanganga Marthe Augustine Kirima afata tenebiani ngangu sosi akodoti dunia mobimba ayeti sala kusala mamboko na be Afrika ti sigina akodendende tikanga ligi na kpali susi azo angati sana tereti awali ayeke kotaka paswa ke mulege tatena biani titombela na ngati bumbi mamboko oko tisala kusala selingi ti bata awali swake na yakodo ti Afrika na dawata kpali nende so ala ike onda kodo seti Côte d'Ivoire asigi na tapandiso na alimbi si kodo seti bi Afrika gakwe angma na peko pepe ti sala kusala ngangu na lege ti tiringo bira na akpali ndende susi azo angati sala na tereti awali na mungo tene tilo ya pakara Porce Adeya Abazen solo ike mokonzi ti bumbi ti awali susi ya ke sala anzenzene kusala na kodo seti bi Afrika afaso poroso aike kusala ti tenezo angmagi na yatu kubutu le pepe me aike amina kusala nende so limbi ti sala ti bata nene ti zo si kotaka pati ti mingo tereso amuta tene biani lege ti sala kusala ngangu na lege ti njoni duti ti awali na ya kodro ndenge na ndenge na agatonga na mini tapande so fade be Afrika ngako ekesala ndi na kusala efanala so kotango ti mingo tereso amuta tene lege ti faso na lege ti asura ti agere kusala ti lo ti dengo gapa tigango mokonzi gbata ti bongi Porce Adeya Abazen na faso alimbi asala kusala ntango mingi si korose si ti be Afrika ngako alimbi ti duti njoni si alengo ti mingo tereso akimwande tatene lege ti bata ayeso anguruzo tene ti se duti ti awali lekengo ya ti agbata kusala ti mamboko na mamboko tene ti konomi nga na njuri duti ti amunenge ti koro ti be Afrika nga na ala susi ya eke na gbata ti bongi. Deux centres d'écoute dans les commissariats de police. Ekiri na kota ti bongi egwena bageti dala para bongi mpoko ti fanala so amizilimi ti kodose seti be Afrika na peko ti so ala kwetene ti gbati yenga na bageti maka tene ti sombela na bagenika ala kiri na kota ti bongi lani na bikwa osio so a on na yatimbini kota lekengo kapa so fondation Tina Marguerite Touadera Alekereti Yambala na pikoti so la gwidati waka ireti ala dinga na ti adia ekezile gena grand bonheur ya gumi gana rock tchakbati muna ye asango nanduli Gena ya tia kota bongo la ti vuruso ala bubu nangiana yanga si ala so a London na sese ti maka ti sombela nzapa aki na kodro sese ti be Afrika na pekoti yang bonga mingi so ala sala na ya ti avion na leti nduzu nga na yinga mingi ti sombela na kodro sese ti maka na tingo tsala na sese agunala na beni beti da so alekere ti tene amu angangu ti tere tsala wala temperature si ala lingbi ki na kodro sese ti be Afrika na seni atati so ayeni atara ti pingba tonga na ti so ayeke sika lakue ala so abuna maka na ereti kodro ti be Afrika ala faso be ti ala yeke na ngia ten ti gongo na sese ti maka ayeke ako ti akpingba ndia oku ti Islam boye esindodi esili kozoni kue na midi so ayeke prendre place akose prendre ti Islam da yongo ti na nzapa tene nzapa gana mango tere yengo tere na siri na kongo ti ekite midi ne gola Mecque il y a eu 2 millions de personnes qui sont le même jour, la même heure. De quoi il y a un petit aussi, nous avons il y a un côté dans le côté à Bram, le gars la Syrie, le gars aussi c'est et puis c'est pour faire limiter les mailles, le côté sur cette contrôle. Ala goda ti sepela na ti sombela nzapa lege ako ala goda ti unda na nzapa ti tene lo sarasi bumbingo ako senda lezo na maingo ti be Afrika alimbi bagigi biani en tout cas nous siga ni na nzapa et puis aussi avant de quitter Gesso ala nga autorité sanitaire tout ça que les nganga betu ko ça avant de quitter Gesso a consulté pèlerin tout qui détecta maladie intestinale pour être traité tel que dans la paludisme la problème d'artères intestinaux et ici qu'il y a aussi docteur Chamon la trois charges et dans le so traité quoi que la métier c'est vrai qu'il t'a corps que là a fatigue que là et attention le docteur t'a avec internet le traité appelle le reti avoir un peu ça partie dans les ah ouais la cosa que le gumba na utasio vraiment et c'est là pour aussi à me ça fatigué ni à que là mais il prend la charge dès que ça peut comment mingi après le mois pousse
eza lando nyonso eza zwa tetala akompani na kusuka tene asala kotala nyonso na ndoti ya tene nzoni so ala ganani na kodro sese ti be afrika na peko ti tambula ti ala so ala hunda ti tene be ako na tene nzoni so alingbi gue na ndoti awa be afrika kue na ndoti ala so ayeke sombela nga anzapa ndende si kodro sese ti be afrika alingbi mai tonso te fate na kodro te ndenge so biso na nzapa mingi nzapa na yengo drapo ti amo le be afrika kue ifo yitere ti ifo eketera nzapa la sala tere wana tere association idazo ifo yitere ti fo bamba ti mo zuto na zo moyike moyimba ti mo si moyimba ti mo so yiso moyimba ti mo kusuri ti mba ti mo si inapewa nzapa nzapa kana siri agara siri na kodorti agara sécurité na kodorti parce que kodorti sécurité akela si yengo tera mileti izo mo petit tambula tanso betu moyi mo sa commerce mo go se fa yakati mo ko sa pe sara donc ko tera tera yengo tera tu mileti amole ke ti Afrika ko yi tera ti tera kodorti ya mai na legeti ya bon anga ti biraso na namba cha mizuma tera si mo base a plus dans la monde la linga même si le global a tatu ko depuis donc la identité quoi tiens eso avec la saga iso bizoma maka betona et we can mabe na Japan et le gonda di foronza pour la salle machina on te unda shina kotorsi a perdu mbati a perdu pas protéger qui et Dieu merci oui ça la partie donner pour Japan unda sirinda ti tout alors quoi so toi journaliste azu fango yaka ozu tout na Japan tele Japan na la santé amna la siri amna za yengo trability donc il est warangango na ngambu ti mabeti et pour Japan qui ekiki ndo tisango so kanga takuta sango titi la piso singina na la kosa kufatika panenati akuta sango so eketimbi na ngami ombiteneti asango na ngati munzu franzi